नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई गुड इभिनिङ। अनि तपाईहरु के गर्नुहुँदैछ, कसो गर्नुहुँदैछ? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म धेरै दुखी छु किनभने मेरो यो एकदमै छोरा जतिकै थियो, एकदमै मलाई पुरा हेल्प गर्थ्यो, राम्रो थियो। यो जाँदैछ आफ्नो गाउँ, अब हामी पनि पोस्टिङ जान आँटेको, यो पनि आफ्नो गाउँ जाँदैछ। त्यही भएर अब योसँग भेट हुँदैन हैन। अब कति वर्षमा भेट हुन्छ, त्यही भएर मैले एउटा योसँग पनि एउटा भिडियो बनाइराखेको। यो चाहिँ एकदमै मेरो छोरा जतिकै छ। मलाई जबदेखि मेरो छोरा जन्मियो त्यतिखेर म एक्लै थिएँ परदेशमा। त्यतिखेर यसले मलाई धेरै साथ दिएको छ, यसले मलाई पुरा हेल्प गरेको छ। त्यही भएर मैले एउटा यसको भिडियो बनाउन खोजेको, किनभने अब भेट्दिन होला यसलाई हैन। हामी पनि जान्छौँ पोस्टिङ, यो पनि आजदेखि गाउँ जाँदैछ, अब आउँदैन। अन्त यसले चाहिँ हिन्दी मात्रै बुझ्छ अनि म यससँग चाहिँ हिन्दीबाट बोल्छु है। साथीहरू माफ गरिदिनु होला। प्रशांत, तू आज गांव जा रहा है, कैसा लग रहा है गांव जाने में तेरे को? अच्छा लग रहा है? तो हमसे तो नहीं मिल पाएगा, आप नहीं मिल पाएगा ना? कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है? दुख लग रहा है ना मन में? मुझे सबका ज्यादा किसका याद आएगा? बाबू का याद आएगा ना? और लास्ट में अंकल? अच्छा, और पापा का याद आएगा बोल रहा है। और तू गांव जाएगा ना, अच्छे से पढ़ाई करना, हाँ? और हम लोग को कभी भूलना नहीं, नंबर लेके जाना, तुझे नंबर भी दे देती हूँ और फोन करते रहना। हाँ, इंस्टाग्राम, हाँ, वीडियो कॉल कर और हमसे कभी भूलना नहीं हम लोग को। तुझे हम बहुत प्यार करते हैं और तुझे अपना बेटा जैसा मानते हैं, ठीक है? कभी भूलना नहीं। ये भी अपना भैया मानती है तुझे, और तूने मेरे को बहुत हेल्प करा है, बहुत बहुत धन्यवाद तेरे को, ठीक है? और कहीं भी अब तेरा तुझे कहीं भी मिलेंगे ना, तो कहीं भी तू आएगा हमारे साइड घूमने भी, सिक्किम भी आएगा तो तू बेझिझक आ जाना, ठीक है? मिलने आपसे, घबराना नहीं, एकदम से आजा। सिक्किम में अपने लोग हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, दे दूंगी। अंदर के रे प्रशांत को धेरै धेरै आशीर्वाद, मतलब तुझे बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद है मेरे से। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? रोना नहीं, रोना नहीं, अच्छे से जाना। और तूने बहुत हेल्प किया है, तूने अपने जैसे फील करवाया है, इसमें मैं बहुत तेरे से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच ल। बाई 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 साथीहरू। किनभने म धेरै इमोसनल भएँ, यसले मलाई धेरै साथ दिएको थियो हैन। परदेशको ठाउँमा, अर्काको देशमा, अनि दुईजना सानो सानो नानी हुँदाखेरि मलाई एकदमै काम गर्नु मुस्किल पर्थ्यो हैन। अनि धेरै साह्रो थियो, नानी हेरिदिने कोही थिएन। मैले धेरै कठिन उयो परिश्रम गरेँ भनौँ हैन, आफ्नो दुःख त कसलाई सुनाउनु र। तर मैले जति दुःख पाएँ दुईटा नानीहरू हुर्काउनु, यसलाई सबै याद छ, किनभने यसले बिचारा धेरै हेल्प गरेको छ। सानो छ यो, 12-13 वर्षको हो, तर यसले धेरै हेल्प गरेको छ साथीहरू। त्यही भएर मलाई धेरै इमोसनल भएँ म, एकदमै यसको साह्रो माया लाग्छ, आफ्नो छोराछोरी जतिको लाग्छ। त्यही भएर साह्रै दुःख लाग्यो यसलाई। यो जाँदैछ, यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग तपाईँहरूले पनि धेरै ब्लेसिङ दिनुहोस् होला। यसले राम्रो पढोस्, ठुलो मान्छे होस्। यसलाई चाहिँ म आफ्नो छोराछोरी जत्तिकै सोच्छु, किनभने यसले मेरो दुःख सबै, यसले एकदमै म दुःखमा हुँदा, मैले काम गर्नु नभ्याउँदा, नानीहरू रुँदा साह्रै आन्टी म हेरिदिन्छु तपाईँको नानी, तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेर यसले पुरा हेल्प गर्थ्यो। अब बिमार हुँदा, मेरो खुट्टाहरू फ्र्याक्चर हुँदा पनि यसले एकदमै हेल्प गरेको छ। त्यही भएर मलाई धेरै माया लाग्छ यसको। अनि तपाईहरूले पनि यसलाई धेरै ब्लेसिङ दिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, टेक केयर। बाई प्रशान्त।